Halo sayang. Halo juga dah. Kau baru ah? Halo. Apa kabar sayang? Bisa menonton sendiriannya. Menonton ini dalam berita. Oh tunggu sebentar ya. Ada proyek dah. Lama siap dulu ah. Sampai miliar untuk kita berdua. Tenang dulu ya. Aku udah sambung balik ha. Baru apa empong ha. Nak bin caca, nak bin cacau, anak sini yang rimbo. Di mauta indah kacau de bagaya. Oh de kani ayo. Oto rancak ndak bakal lason dah talan tak ranggai pakak de malaga memakai handphone bantu baru. Oh de ndape martabak. Pencetinan tombol handphonenya takkan gayanya bakal labihan labangka pulsa setiap bulan. Apalagi di muka cewek indah paralu inyo mangecek inca menender proyek membayar rekening inyo tadange baru abah handphone galasi buyo di opo urang lah kambang idung de ulah gaya kita taruh lutu ibadara kapalo cakuang. Ayo, lepas sambung balik ayah saya. Proyek 6 miliar tuh, lah udah terima. Kini, kemarin rencana awak ke plaza, supermarket, atau the store. Baru handphone. Ha. Sesudah makan di lapau nasi di muka cewek di muka gadis tangannya kambang maju kia gigi. Halo yang baru di sini. Coy kau bana orang nan ongeh kau obat jalan mencari kate handphone di tangan dak lape di tengah balai. Hai aru mancing dote. Pencetinan tombol handphonenya takkan gayanya bakal labihan labangka pulsa setiap bulan. Apalagi di muka cewek indah paralu inyo mangecek inca menender proyek membayar rekening inyo tadange baru apa handphone galasi buyo di opo urang lah kambang idung de ulah gaya kita taruh lutu ibadara kapalo cakuang. Dari udah baru apa